atwire ere imwe ya skuru ya Neburu kaunti ya Meru na Kenya yonthe makira mwakene yongirire 17 gaturuka mbirire koroka na gwikinya mwakene yo skuru etiere na rito 60 na banana kikuma kila rito 600 abastia turawambe GSP mheshimiwa Munya turakaira 5 turaka ndomtre ya na 300 nyumegwa miligira na turaka chioro bile biara na turaka gate na turachoka turabudia skuru facelift tuamaka nyarangi. Bwana Yesu asifiwe. Turachoka tuachoana kibela go 2016 tuatiana by 416 la 200 over. Bwana Yesu asifiwe. And they very disheartening. They are point of going last year in this school, lakini ndari shingo upande kuja ama kukataa kuja nuntu, kwa sababu tulikuwa tumepeana shule ambayo inapepea, shule mzuri, alafu baadaye ikateremuka. Kwa hivyo tumekuja hapa na hii halmashauri yangu, na mwaka huu tukapata tulikuwa na wanafunzi 66 68. That's what we were handed over. Kuketi kwa board hatukuwa na hata form 1. Actually shule ilikuwa inafungwa kwa sababu hatukuwa na hata form 1s. There were no form 1s invited in the school this year. So tulipoketi na board tukaulizana tutaendelea namna gani. Nataka kurudishia mzee Moyo shukrani, ameketi hapa na ataongea. Mzee Mwenda Dhiribi siku moja akaniita mpaka kwake, ananiambia wewe kijana kucha, na mimi nikatembea usiku nikaenda kwake, akaniambia hii shule kama itafungwa hata wewe utakuwa na maswali ya kujibu. Mzee ndiye aliniambia, ameketi hapa, na mimi nilimwambia sitakubali maswali. Kwa hivyo niliita board mara moja, tukaketi tukatafuta wanafunzi, tukasema kila mtu alipie mmoja mmoja wakuje shule. Tulipata wanafunzi zaidi ya 10 na tukawalipia pesa ili form 1 isiishe. Bwana Yesu asifiwe. Achia ripoti bidirieu kenda tona form 1 ile yote zia nuntu tayari ni baita ndio kuendelea. Lakini vile tuliaridi mheshimiwa ni ati April tariki 15 ndara mjama niongea you in the hall, na I'm very happy you are well represented by your manager ane yere turedi no tuko yote nduma ngara ndone ke mujama ya diari mno nuntu ba change of heart anto ba change nkoro abaruwa ba support chukuru yeta mbere. Since that time mheshimiwa they have continued to support the school anabaka to the 200 na mbega na twitite nuntu bwa gwira bututirite ile ingaringire ntanto betu kambo chakore nkado nyingi sana na ingondo obura chukuru nuntu tugwende kuya muchamani na yoa stakeholders kanda borie nuntu chukuru enenu na ibo bore chukuru yako ya na ibo twanja te bwo tudura kundi nei kabo kwenda tuinga chukuru wambira ari bukaretana ndi mheshimiwa tekwenda kwa nkuluki batu ya our plans ya board na itukuboto ariti principal kari ataua, lakini kwenda obura in January next year to expect ana nkuruki yegana baba ke form 1 wake because of the plans that we have made. Bwana Yesu asifiwe. Watu support beye turombete ana head teacher wa Nduluma Akwaria, head teacher wetu wa AIPC akanda me Akwaria, head teacher wa Ntwanu Akwaria, twari the head teacher wa Thuria no skule jote tusarode tenyaga atako na bonde ba promise te batu wana na twari ya mwalimu twabra balunga every day wana na bo na betu na be chukuru wote wanatogere chukuru yetu wetu oratwendete Bwana Kiomeru towa akeyo kinya na makinya yawe thina chietu ikuthira na towa Bwana Honorable Mporo Abori akinya awokeria Simba era emami nyambene ibonere Simba na ruareto yete akenda tokeria Simba Bwana Honorable Abori na de chair wa PTA kankwenda kuwa muno baratu ena babara bainge majority yari twabeto ne anabare na anabare ba ni anabare baraba kinyete stage ya wetwa Android na ibwiche anabare Android mato yone yareko especially mato ne yoderu. Hi guys, how are you? Are you happy today?
mwari enda kwethira aena roi ni umagana ni urongo ai loi ni adakwa kankwari atia kabote weretwe kenda ibo weretwe onieni honorable Porwabori. We are women. Wow, we are women. Honorable Porwabori. Na women iba kwenda roe nyambene na roe ito that when a challenges nyinge rokiuma na arakeremene yonto kwanjereria kwara roe ironiete kwa uno dobo ato eta uta roe na loi mwana liani na kala kweta wambi kadima na roe rom bucket mwekoro yamine mware a woman no roe rom bucket loi nende ni ajato kwenda ende nonde na ya mainge ya kuani nondo ya wimuno. Number 2 kwa batwe bwana honorable Porwabori atiari bara kuona ba umeteko bange baka uma Isiolo bange baka umembe bange baka uma Imenti na batu to share geographical experience yemwe na rakote cash crop ni oma kana de urongo mochiari ni oma no dobo cash crop weto ikedomo cash crop weto iwokeria anababare na bandaka na dowa honorable Porwabori yoke ya kwaya watu tethia na kendo keta wambasares ueni basares tuato tethia na basare Porwabori our honorable member of parliament batwe etiaribara okarwa merabara na tuana doratonge tokeya royo our MP ekedra yentu kweyeto ya koerwa nondo nyambene tokariba evunglory yayo tuone kinyawo wa mheshimiwa kuona ana barabara badomere nyambene tekionje twena maloya twena mandoctors twena barabange na bora omwe weto awere twena maloya si ara ne umagana ne urongo twena ma MP ya honorable Mporo mbuwa inyoka menta kamwe kumbaru areke ndake yakwa MP tomorrow true or false ni kumania no bwa buthukuru kumba kwithira ikithira ara mabunge weshimbuke tiganist Porwabori amwe na atongore ba community bachumiritio twera ntera thina kono skuru kumba kwithira ukira ringi ara kere kirimo cha maneno community achiaria mona ritwa Porwabori wete akirutaniria ukiria skuru ringi semanyo oteonge wathithwa yu yo kithomo bete akwa woni nkabutethia tukire skuru na niko na uwezo wa kusaidia nyinyi. Tuweta tukubwithia mbachira ikuruma weta yotethia itatethia namba 1 itatethia kinyanga enda ndo mugoro yote ngarenji hawa mienda mnaba ni hatari mno ndendo bwira antu betu kan kwenda sukuru to myokeria oyabura mzee mwendo ugire nyambene ibwete konstitution nenya muntu ari America aiko nyambe nakagu nyambene ate wantu ange awareko kinyaba bana mutu ati uti yetorengiro mbako yura nyambene sukuru nongai kona takonda kuwa oni kan kwenda kuwa mbondi ile rungamete sukuru eje bakara ndi mbeche ilio cha CDF na mtu ene chimpuru kachino bangi bawo iteo oni bwa ilio ni ndo teko na kolande ngaenda ndalimete miante mulevi tiunyanchobi tele ya ndobi dhoku tiunyabangi de yakithana no churuke mwe kurokwa ko unte na thina oni katema twana tuto nini tokwa tema lakini mbia sienu ilio ibuisi babwe pure kura kipindi kama miaka 5 utemba tarifairi ye twatethania babwe nankoroe nankuviria ntukara ciasi nyingi chagua ninga nkora keva moyo kira kithomo yukira kwa lazima mbere butere Roma
thaini bukwero uma ati mporo na mbecha kithomo nantika kwa mwakoro kwa isienu kila kina maana antuba nyambene ndendo bwera bwana kwa Mombasa Fund ngutangaza waizi kinywa Mombasa Fund ya mudhara ngeyana kinyoro maburwa ura we gambela ura kona leko akaumonara eyokiria ndene sikuru twaririo bwana bo nande babwe kira nkumenya akibukawa interview ni moya na bwana chama nothikire kato kya twene mbecha ao siete utetirwa no ntombi utela kuramba mbecha uwe ka special ali ngikwa ibo tuma laini kwa ibo ukaana kwekeni kira kwao itabate keni kira kira duluma primary tikeni kene anu toka na mbecha au kwende mtu wenda amenye toka na mbecha putangasira antu betu itukwenda ukere skuru yetu na mbecha mbasari sirio cha kubomeviana desku na skuru ndio from today ikande school ikambiyo na kende school na mbonda zibakala kwa aba kuraya bakala beko na ukoro mwalimu wa today ni 3000 what 5 what is that 3500 bangi bari ngilidano na idandatu babu ngilidatu kinya kereko kya kithomo ari ariko kimba sal fandia na wa otende school nyamwe taunkuma dilungete setia neonde na venda nje kuvilunga skuru nkyara kena asiari na aritwa na arimo lokendo kana skuru toka bule no makapon data wetu avana primary school na vaindia na ngai tenge inya otekuruka na ro the same ntuko nyuma atu kwa ntu betu berieje ankondo bero kireni tukiri kithomo tigani ya isi kwa hiki kipindi ya miaka 5 oni nyangara kuromba kula kana mantombero hapa miaka 10 pa miaka 5 bakente vyantu ndate vyantu kampeni kavi viongwa tebodori mpa miaka 5 nte vyantu toki 2027 antombe kiranga speaker boko wali mporo I know non tombi bwana murutiongui ko bwana mwenda ankwenda kwera twaso kwa twa no akulu ote vyantu ba na tukua bro mbecha na mbecha ilio shukuru yeje tekwa na wako kirasi na mambira no kendo mambie kirasi ya shukuru tenana tobati ko yuriana shukuru yanda aliko ya nana ya bari bana chairman bari 500 ilo ndo nana ngani sister ngani 80 mantoma dhuku mno yante kana nya kwario uni bwana mwalimu ngato kulunga ya vachi onde I'm becoming here always nke ya na expected incognito nke ya inya ite kumekana la chi onde mbona ngubukumete akona ina manga make sure ukira ipo kwa tabwa chiari tuko viria siasa sikule kuvira tulomba pondomba roje ntwa roje oni baraba ishikative deura to Kenya roiru anga bana lo county government Kenya mzima inashietire kuna mbia sienu 22 billion siende na account ya World Bank siende na account ya county government ya Meru chako vivya roje rura ndamwele wetwa Kabuije chako ndamwe wetwa urandam ni ndamu inaeka 10 arambeko fadhambeko arute roje rwa weta toro mukulunara urandam tetere kuru kumreiva na wamalwa kuratweka ndamu ile ni 10 acres evithwe yabura kwa ndakaine ndamu ile Nairobi Murang'a ndakaine ndamu ni kanini muno mbwaneko inyanya nere nyuwa nanto milioni 5 Nairobi mzima nyiro mwenda unyana yumbunya Nairobi lakini yeye tu ni 10 acres niyo ndo turakorwa na mbecha ilio rwero kya wikirwa igembe north iko na roji igembe central ba kona roji
Igembe South bakona roji Tigania East muno Muthara Rwanda Row na Karamakau na area yetu Nduluma na Mekindo Rieu na Muthara na Gyochokeu na Vangathau yombe kunyoroji na Tiania West bakunyoroji lakini Mporonto Abori auria mbeche inaire ina mbeche chieki na twale moku na thirikatu kana mbeche irio inachire ngaro ankoro na mama kama kai mwari mama etawa mwari ate makoro wa mama ngabana ni mama ngaro wenda wento murume ngado mwenda oni kama ngabana to murume ngai mwagoro te mwagoro ndari mbia sia kauntere pwendo ra loi bawa ruare tota Nduluma nimbo era Nduluma tota wakola Nduluma na ndeni mbio genda Nduluma toke mandi butie komi mabati yale na ng'ombe mwe na mbienge ya mingi ya kweli na mlengeti ya komi na ndere na matresi nyanya thank you na matresi nyanya akeya akore no kwa na makobokobo kono mimbiroro wo kono makobokobo ngori owere ora na makobokobo na iroi ora na makobokobo na iroi ora mlengeti kana iroi ora mabati kana iroi na etiairwe antubatiani na tongere na tiani na thomere na tiani na nyiru etekwa na makobokobo ere ndambi temena bebo ngwate bonkuwa lo yanto betu tiani ere ndambi tema kobokobo bondigera na temerengeti hawa murengeti ngogwe kogwe ngaiwe kwa mukoro ka yuyo ne yokwa antubetu twendane ne twala kioma mbeti kumenene parliament mbanja ndiende goro ekolokarage mporo muyumbe wenu ikwani wokolea pangu makanisa ne yontu kwa kiumia paka ne rombo ngai mwathani yoko tumenyerere Murungu ngai umwega pa mara kanisa ne muthenya wata wokolea pa tangita tung 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 akawa siro murata siro mwendo wangu kiata tung 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 sasa kweli na ndre kiole kibankole tele asiari nkori akiuria kimwe na ndewe rokiro kwina ro Murungu bayuri na nkoma antubeto tuishirieni ibono kwera tuishirieni antubeto patyo mero ni avomere na mero ni okirire mantu yoka lo tutekwenda takurti rongwe bwana boloi ibwana bou tuna ngwirutwe na hakuna mtu tule na vita na yeye ndo yetu tutakwenda sinema tuna wakolewa kila tukwenda ni maendeleo uwe mpuru akwere kura ndeliver lete mali kwa watu iyo bidhirasi iyo bidhe barabara kundia ntondroje lakini te wokolea kwetu kwa muntu mwake ndene gitara munya negitara kereto muronge ikwethera kwina anabeto MCs ebuto da MCO mwana au paso ceremony komone rao itweya akanekero ganto akeria kwari yao akana kwa mondo aikire mwana we ikwetha kune kuruba kwina ngekoro ikaina ikana gore kana ganto ikwetha kune nyanthaka cia kumenya manto kwina ikana ganto eruare tuyane na account government yere kwa mama bare ya number 1 speaker jamu cia komborawa bare speaker cio bakaira mbecha Muringi ngita namba mwe imukorowe MC imukorowe mwarianto imukorowe byonthe imukorowe ibonto kana kwa batu tukunoga bokona babuloi bokona loi tukunoga ndene Meru County na ibonto Mporonto Abori kuwa kinyaka bana kubanga kumugira mburo yo mbwege twa ndene ntonyeri no bangita kugira Mporombu nani mbeta wakiomeru njike njene no kiomeru kana ndiko royo na serikali ya William Ruto si serikali ya vita hii ni serikali ya amani na ndivyo mimi nikiwa Mporonto Abori niliamua kujiunga na serikali na William Ruto nafikia kuna mamoja ya kwamba haitaki mambo mingi. William Ruto amekuja Meru sababu ya maendeleo. Niko pale Ntonyiri kwenda kumweleza ya kwamba Mheshimiwa William Ruto kuna ndamu iko hapa ambayo inaitwa Urandam iko na 2 bilioni. Ukituwekea hiyo tupate maji, hiyo ni furaha kwetu. Sipeleki siasa huko. Mimi haya yangu ni haki yenu kwa sababu nyinyi mlipiga kura. Na William Ruto anapenda Watigania.
kate manto beto puta muere kura ko te sia mbikete nara kambete kwa rioma manto ya Meru ate Meru haikai sawa ndata kwa rioma ngiwa hospitali yetu tena ndawa ngiwa mudhara wiriare tena ndawa ngiwa ambulance yetu karamani yetere ambulance ya kurate yetere ngiwa ambulance ya mshimukuru yetere oteke kwa hele mporo akaria dala ngarwa nokoro mama tamere koro mama oni onjere na mama etawa mwari ko antu beto kwa ba manda ne mudhara abomo abura mporo abori ipangabangite kutira thukuru kumba kwitheyukira. Otherwise mheshimiwa na ndo chukuru ya tabukira iromba retu iri matu tukwenda utalani wa chukuru ukira kwayo nundu batwe kipindi ki wina miaka ena na itu kumeatwa kongele ngitano kam 2027 kutongela mheshimiwa na ngitano community iwe kuwa na iwe bambirite, and because of that during your period na kiu kingi itukuwa no mwanka nawe wewe na biota na chukuru to sponsoranta no 23 bato ko wana bai bampuru bakutomera chukuru yetu kenda yukira. Bwana Yesu asifiwe. Awata challenge mheshimiwa iranga kuwetera ira twari na community na turawatanira twina thina rui nene sana yetu maana baraba uma other school other areas bago ya chukuru bare mo kwa chukuru comfortably na itukumea tuichumitie on our part na ngechoka ilia nkando water projects ile ilikuwa starting with the Mboahu water project start Muluine water project na inkomea soon tukarinya na Bonjaru water project bombo tutedia, lakini nkwenda kwa special thanks to Muluine water project and the Mboahu water project officials bara ya Muluine wasimame officials wapigieni makofi tafadhali. Mboahu water project officials wapigieni makofi. Niku ya ade thina wewe na mheshimiwa ndeta twari abo tobeta impinda betro bichinero tuku tokarande over liters na bambira chukuru iti ngonto rui tukenda kwana rui free mwanga tono chukuru sawa tukiona permanent source of water. We are in serious need of a permanent source of water. Mheshimiwa wangu ndio permanent source of water na toa tendo kwa bato karaboya. Those are the only challenges during your period as the MP Tigane East. Nyake leutu kunankera netano na toa kuongela nkwendo wa chukuru ite kuromba kirasi ite kuromba ndromtiri ite kuromba kioro ira yumbo kuromba ki irui na kuongela kwa ritwa inda wala ntu bomu baro membecha muthenya para keni ka nguvero ita na twari nguvero antu bondo ma nguvero kwa ile mtu ile form na njia yagirite hata betiretwa bondo bona membecha na ndaita skuru kwa skuru ngeke membecha nebo tukara kula mambundi kedha lipo kwenda mbona kila mbecha cheskuru todondeke the scholars ana barete ana skuru we kwa 3500 onde mpronto abori ndeti yali kusponsana maana yana 400 na mbecha ilio kinyabo kenda tubanga mbasare fund ya Tigania East kana mbasare fund mudhara tomiana kenine ke bonde ya kurombera ku nankiba ira ntundabwa chukuni aleko ntamedo bongwata kana bongwata rugo memo yumbi okuwa mnanda wote wankararia ni kauwa nkenda kuwa tete na nguvero tete ale wankararia uwe kila kina maana ni asiari putaraterana chukuru tukavomediana Pondigera nana na bobete na mechie bari na ritwa barabangi batere skuru iba choke skuru ibo we mukabwa kwe Pondigera mukabwa kwe na unti orongo nante masine mayanto bayana ngari nyinge vumba tonda yake ale okira yako tene na rengi na chinde no babangi bayana ngari kwa abana watu ya Mpala sasa ya kutengeza ile mbasi ndio wanafunzi wakae mzuri na nte kwenda kuwa mantu ya aoke kan kwenda kwa mantu ya nte kwenda kwa mantu ya yeye meda kwa mantu ya au kwau na
akathithia bura nkenda ate etha akathithia na wamba ntenda bondigera babwe nonto mbechere gutumira isi yakwa itekurukitwe muntu akaukia basi mwalimu akaria na woni ntuku ya Jumatatu ayo kembasi omikini nkariria bei rangite wowe anto atwitira mbasi barua etiringira ngito binge etherere njeru ibokonda boloi akaukia mbasi rokere tukanyuma tatu tumikia ngarenji ere arangare mama ngaro rangi skulu wetao Loketo, very good. Wanajua hapa mimi sijui. Ukiangalia ukieleza kaningara Loketo dhimuki mara ngara me reserve ameningira ngitu murembecha. Eso kubu the service to make it barwa. Ero tumia ngiri mana ile, ero tumia ya 3, ero tumia ya 5. Mpono kamenya. Pokwanda bou? Kungari ka maramande with the authority of our teacher nikaenda ite evithwe tethirikari kuthithia improve tatia tukwatanira improve kuthithia in the next 2 weeks kiumia kimwe biele ikayanje kuruta ngwe ya karakara ne ruta ngwe ya mutaratara ka bote kwa na boloi na kuya nkwana kuvira kendo tira skuru eokera mbondi ya skuru ikinyayo ni chete na kuya kwamba kwithireke ni yafi na gichunchi ke 50 kuma kirigana arabara kurara kwamba kwithira kira ngiri 20 mwaka na baraba kuya bakia naba kwamba kwithira kira ngiri 3.5 mwaka. And we have considered quite a number of points so that we can have students in our school. One of them is reducing the school fees for the bonders and for the day scholars. We agreed with the bond that starts on Wednesday 6th. That is last week. We sat down and agreed that if we reduce our fees, tuayako kweneka fees yetu by half, then we are going to attract quite a number of students. Nande fees yetu ya mwaka junde for the bonders baraba kararaga chonto ibaba ingebendete kweya skuru kuma imenti kuma isioro kuma egembe toraugere tamu embere bakare agangiri mugwanja tamu eigere ngiri mugwanja tamu ithatu ngiri ithandatu ire toto to 20,000. That is a half of the fees ire arare agwa umberene. Bonders, barabake, sio bonders, the scholars, barabake ya bakeana fees yao for the 3 terms toka bakare agangirida to na magana ya 5. Na toriugao asiari na the stockholders around toriugao jonto ito komenya bate strength yeto erekere ari mubara to na boto to korea ene BOM teacher bate to na munda yo monene twakore mairio na nde to yakore mabwega kinye irio to tegura na imbije we are going to achieve that. Twena kinyangombe twena ngombe na as we talk dai batu tutegure area rira tunyunya njeje rio ndia tukama na twaja kumenyera ngombe ubwega twanda thara njega na twena roji ukona tutena thara ngombe wire ya BNB na ito turenda ku invest
na torethie bwega jonto ng'ombe injagare torare holiday ya August jonto there were no students around itora ikaieri anderi nanko bwera itoronere mbesa ikagore ng'ombe iu irio for 2 months nande ibo kwana torethetie bwega inya ng'ombe isi gutwara mbesa nande that is also our strength. The Kongana, we are seated on a 14 acres farm. Na kwe na munda jojonge, juetawa mo kaila. Na kinyaju tokare ma. Polytechnic yege ya wako ku jonto nyega ako kwete tiria munda jo 17 acres munda jo monene mono. Na ndebe kinyako jukia junda tokere atutu ere ma na to ande te dare kwa ng'ombe. Na that is also our strength. Tokendere akorema na go produce food for this school. Na our stakeholders, our MP and everybody present kera toromba ni aritwa. Now, apart from reducing our fees, mbonde BOM ba promisere aritwa bada 10 para makeja bena the first 10 bena 300 marks and above BOM berende kudomithiana bau na ndianko bwera atere bware akoreta benu ngeya bo kumaimenti nande kinyani nongo sindana na bwe jonto indira aretere kamore de kwa karea ntendi enda kweja ninka nande karea na the promise January ukona baba inge mono kumaimenti even those first 10 bomba gwethere nyaba tano ibako na ndiabo ko bya karwero nyabwe kenda bonzinda tego nande the first 10 with 300 marks and above were sponsored by the BOM. Mbuga, those are my remarks. Our Honorable MP Mr. Poro Abore aka General, we value you, we respect you, and we pray for you. Thanks a lot. Muthia mporo abori wite akarungamira ritoma kana mwaka twitite kenda utira skuru ekomba kwithira yukira no chokia riri yayo indawira ntu bomure baro membecha muthenya para keni ka nguvero ita na twari nguvero antu bondo ma nguvero kwari mtu ile form na njia yagirite hata betire twa bondo bona membecha na ndaita skuru kwa skuru ngeke membecha nebo to kwa mambundi kedha lipo kwenda mbona kila mbecha cheskuru we todondeke the scholars ana barete ana skuru we kwa 3500 onde mpronto abori ndi tiyari kusponsana maana yana 400 na mbecha ilio kinyabo kenda tubanga mbasare fund ya tigani ya east kana mbasare fund emudhara tomiana kenine ke bonde ya kurombera ku nankiba ira ntundabwa chukuni yareko ntamedo bongwata kana bongwata rugo memo yumbe okuwa mnandawo te wankararia nini kauwa ngenda kuwa tete na nguvero tete ale wankararia uwe kila kina maana ni asiari putoterana chukuru tukavomediana bondigera nana na bobete na mechie bari na ari twa barabangi batere skuru iba choke skuru ibo we mukabwa kwe bondigera mukabwa kwe na unti orongo
matiani mbechanga mzimuturia wa Dhirinja.